Kwirirwa abakunzi b'inyamamare TV, uyu munsi rero twongeye kugaruka kubereka uburyo babuguza n'uburyo iki gisoro cyangwa se bamwe bakunda kwita ikibuguzo, uburyo abantu bajya bakoza amakosa agiye atandukanye rimwe na rimwe kandi tutazi ko tuyakoze. Ubundi kirazira kuba umugenzi wawe yabanza gukoramo ngo umutange guca umuvuno wese, iyi mivuno yose watari yakora. Mu rugero, uyu muvuno bita nyirabishwi ushobora gutsinda uriya muvuno mpaga. Ukora hano, uwa kabiri ugakora hano, nawe akabuguza gutya. Murebe ibi bintu ukuntu ari amakosa. Ugateba, uyunguyu akongera agateba, uyunguyu afite inganji, ntutebe uca imbere ugaca inyuma, ukagira gutya, ukihuta, ukaza ukagenda ugaca hano. Icyo gihe iyo uciye umuntu ahita abura aho abuguza, agahita abuguza gutya. Iyo abuguje gutyo ukora hano, ukakarasa. Kubereka uburyo umuntu abuguza mu gihe gito, ukabura aciye, akabura ahantu abuguza. Iyo abuze aho abuguza hari igihe ahita abuguza gutya. Iyo abuguje kuriya uhita uterurayo atandatu, ukagira gutya, wagera hano ugateba, isoro zikaba zitaye urunyana. Guta urunyana tubyibuke ko ari ukuba udagifite aho ukina, agakina gutya umukino ukaba urarangiye. Rero mbibutsa kujya mukora subscribe ku Nyamamare TV ndetse munasharinga abakunzi b'inyamamare TV. Nibuka yuko ubagezaho kino kiganiro ari Uwihanganye Emmanuel. Nuko amahoro y'Imana abane namwe.